ahantu se twatembereye nagutemberezwa namize gute mbona ari heza pe ni heza cyatuma tuzi twari twinyoni natiyobirwa batwiyoni samba tuza inyoni nayo nibikozuba okay hama je basi mpamvu nakuzanye hano iyo numva ntameze neza shaka narakayaga numva shaka kwitembera nizira ahantu atabantu bahari hatuje nkuko nkicarira cyangwa nkashiramo akazi k'inkabandi yumvira ya nta hantu numva ameze neza nasubiye ku murongo sanzwe ni heza cyane narishe kwagara mvana kwicara pe kibazo twicare namwe natakibazo atwaye oya nta kintu atwaye pe ahantu ndazi naho watembereye ahantu burya baganura amazu menshi meza hameze neza gusa hano hantu nta hantu upfa kuronka hameze gutya harakayaga hameze gutya hatuje shana upfa kuronka pe niyo mpamvu nipfuje ko n'ibiganiro tuhakoreye iza ko hari ibiganiro bimeze neza romantique kuri biki biganiro ikiganiro twakugirana igihe duheruka twaganiriye byinshi kandi byose ndabyibuka nashaka rero naraguhaye igihe cyo kwitekerezaho niba atacyo bitwaye wumva igisubizo cy'ibyo nakubajije igisubizo ku byo nakubajije kugira amenye umwanya mbarizwamo naraguhaye umwanya ukwiriye kubitekerezaho icyo gihe umbwira icyo watekereje natekereje ni byinshi gusa haba harimo ibintu byinshi byo gutekereza ntabwo wahita ushyikaho nk'ibimenyesha umuntu yihanganire kandi kuba naratinze nyine gusa umwanya n'uyu wo kuyiguha twiteguye gusa ku byo wambwiye nasanze atakimutwara twakundana ariko hariho impamvu nyinshi zatuma dukundana icya mbere ni uko njye muri njye nagukunze nkikubona niyo mpamvu rero uyu munsi niho nguhaye inyishu ndagukunda teta ibyo uravuga ndi kubyumva neza cyane n'undi muntu ariko arabivuga cyane njye ndimo kubivuga ni kuri utambeshya ni kuri kandi aho nakubwije ukuri teta urakoze ndagukunda kandi urukundo rwawe umpaye ndagusezeranya ko ntazigera ndagutengwa n'umunsi ashi yewe igihe ubanze witagatire sha noroye kijyambere koko ako bebe nabujya hano bari weroki oya Shasha yasotse uyu munsi yanuze ya mechanical igaragara ne gusoma bashi yandi bashi ya Bruce Madi yasotse n'uje na kenikave ayo ni kenikave ntuzi gusoma bro yanani ntuzi gusoma kwe kirawe isomere gihe biragora nama aririmbo reka n'ibyo okay imbere kunjijisha ngo indirimbo reka ndakubaze rero kuki usigaye nka bro maje sinakwanga mwana sinokuba dupfa igitongo ngaho mbizukuri nakusha ukuntu nanagiye iwacu siza nabitegura abana n'umuswari nankubeshe ngiye no kuvuga ngo nabyutse niba ura anti ambwira ngo gerageza bwugi bwose ugende kuri mama wawe
je nimero yawe naracishamwe nkumva nticamwo kaguhamagara ese gute Shamba dore nko kepo none nubwo kijye uza ukasanga muhira untumva hana kanamije kuvugana na mama nahe mugira ngo mu business ye urumva ngo inganda ziri guhomba ikiri guhomba urumva ati kamaze simbire yo ndeko byifashe byibuze nyine ngaruke ntacyo nakimuje ubu rero ntabwo ari kukwanga firi kumonga ariko Prepro kidogo mana ntabwo bimeze neza mese ko mbi utari mu rugo ibintu bipfa kubera ikigo umugaruka usize ibintu bitari kumungu kandi mbi utari mu bintu Bagambaga ingurube nanjye ndaje norora ingurube Bitesha Maria we kuvomera zamboga zawe gaje muhungu mvuye hariye mu kazi kweri urona urumva akazi je ko kuvomera imboga canke amashu canke tomati oya sindeye kuramo kwera niko kazi kaje kantunze ahubwo nako nditangaza ingurube yiwawe naje nako ndimvira kuzoyitunga norora kijambere atasiyo ndabibona ahubwo naje muhuzo ntozo umugambi nkuyu oya we nabanje kubwira yuko nzobanza kugufasha kurima imboga neza kijambere kugira ngo bimere neza kubera umunwa wose kugira ngo uronke icyo urya umufuko nawo uronke icyo ubika kanatsinda waranize nazo mpamvu wewe woroye kijambere naje ndashaka uzontoze nibi nta ngorane urabizi turi bamwe uri umwana wo muri quartier nanje wa mugambi sindawuvako oya gumirizaho ni kujya nyene kujya rero muvane bigize gutya mbona uraje burya urizanye akantu kambakiye nashaka tuganire wa muhungu we mw'iyi minsi burya kangoye nari kuza kukurondera we kagira inkuruga umwanya ndawufise ntubwo we mbwira ubwo twicara hano wawe we nyagira numve yago ako Paul no kigira umwana Paul ntabwo nize kukubwira ikibazo mfite hano cy'umukobwa usiye ndawe ni usiye ko ndi kubivamo ariko gusa nabwo nyene runda cyahangayitse Paul kuko urumva mwana mu bantu ba Derek yani ntari kubyimba neza mu matwi yanjye nimba ranye nakufita nk'umukene kugira ngo byibuzera mukobwa mugumane nimba ndi ubihebe burundu nye kuko ndi kubyumva musinzi kasi cyo no kuri ubu sinzi solution ndi bukoresha kugira ngo mbive iyo uri mu rugo ko wumva ubumeze neza uri mu kazi uba bize n'akazi ibintu byako ukabura byikuye mu mutwe iyo urabiretse no mukigumira aho mu manu gakemura ibyo bibazo ukareba kampani ijya kampani nari ya mama wawe akakanya niyo abone uzo yisigarana mama tegeza kubyita bro urukundo kuba kujya babivuze ko ari rindagira cy'ibitekerezo bro ibyo tuzi ndabyemera pe ndabyemeranya nawe urukundo ujya muntu abivuze ntibeshe yari abitekereje nirindagira y'ibitekerezo kuri kuko unyibukije ukuntu Derek yaje muhira arira Derek ese yarizwe n'ikintu no Derek ijya mukobwa wa nyuma sinovuga ngo nigisha sinovuga ni myaku sindi byo yaramukubise ahubwo se abahoya umukobwa aramukunda n'umuhungu aramukunda ariko byivanzemwe abandi ngo n'abadogite numvise ngo bakora mu miti sinari ko abantu basambura no mu mitwe mu wiki numvise byivanzemwe abantu mani urumva ngo kujya Canada ngo ababyeyi bamwe sinabasha kwitahura neza ko yadarira mana mbarira ko ngo amafaranga ngo amujyane Canada imitungo ngo bafise ngo nise uwo muhungu yayitanze uwo mudogiteri none ngo abavyeyi bifuza kubashingira hanzi Derek yarasaze nawe warasaze uwo mukobwa afise ikimana yabimbwira mbona nyene yana ari anokwira ari kurira mama wa muhungu cyago bigwira baga agire nko iyi minsi iragoye ujya hubona ntubone imeze uko jewe ujya twaburaye kwa nini twaburaye burya nabyutse mu gatondo kubera inzara naraba umuntu ukagira ndi kurunguruka sindamubona inzara yankubise neza uzi ko abantu bambara tubundi uriya muntu ari guhengereza iki ari inzara yankubise neza tibyavuye ku kirere bikava ku kirero muvana konzi abantu bize mwamuzi ubwenye mwamuzi ico gukora bimeze gute jewe burya ntubona mvuye muri kajya kazi kiwanje njanja kuro burya rero papa burya tumereye ikimungu cyo mu magufa papa ibintu byose urabizi ko uyu mwaka twari twejeje ibigori ndavyibuka mubisunika kwigara gwasanga intuguta nyene n'ibiharage
byose yarabigurishije byose abimarira ku kabare ari ukunywa inzoga gusa aratsemba arunyuguza wewe burya rero papa jyagenda nibaza inzoga nimba ha abadayimoni cyese niyumvira yuko inzoga anywa zoba zijya mu nda muhungu inzoga ni cambere idayimoni yafatiyeho umuntu yayimenyere kuyinywa wene umva umwimbu wo mu nzu ntigira awuzigama n'umunsi warimwe ahubwo iteka ryose niyo umugore amuhanuye kenshi usanga ariko arakubita abana bavuga yaragorewe yamuhohote bimwe bitagira uko bivugwa none ukuntu mvuga ko ari umudayimoni nziza gute umuntu ashobora kunywa imbido y'urwagwa cyangwa ikazo y'ibere yose akayimara atomara ikibuni cy'amazi umubwiye ngo icaro kimwe ukimare atohaguruka kimazi none aho wararonka ubuzima gahe mu gitonda byuka akomeye mu mitsi ikintu cyarakimba bagere papa ko nagenda ukabare akarunga ikikoti ngo namuha ibigori byose bisigaye mu nzu yarungitse ikoti kugira ngo tumenye ko ari papa wewe ahama mwakoze iki papa mwimye ibintu yoca kwica twararusha hamwe imigorigori nuko kwa gusa mugenzi rero ndakugira inama dore ni nawe uri umuhungu we wa mbere si sawa nturi imfura none kirakugwa no kuvuna ihene nawe jya wizereye oya papa ikibazo afite rero urumva nkwera menshi nta n'umwana yoha n'agakaramo cyangwa zikaye aca akubwira ngo uriyigira ngo ndaratunze ngo narabaretse ngo murakura ngo nanjye ntitse burya nanjye kugira ngo nige mama yari ikokoye yambara agatenge kamwe agaca ingero utwo twokariye twose akaba twanyigisha ngize gutya mbona rama mungu wangu bona mugenzi reka basi ndakugira inama dore urakoze sibyo none ugeze mu bigero byo kubaka ukarongora sibyo none oya ikintu cyo kubaka nacyo urabyirukankanye ubwo rege mfise umugambi wahe cyangurube yanje urayibona ndayibona ni nziza cyane wayoroye neza cyangurube yanje ngira ndayigurishe nkwereke ibintu nikorera ngira ngo uri telefone nini itwa Android ndayibona nayigura aho umuntu nshaka kugenda ku mbuga nkoranyambaga numvishije ngo aho kuntu guhuriraho ngo n'abakobwa bafite amafaranga ubahenze kuri mu diaspora urabona mu iki gihugu cyacu ndabibona umukobwa umubwiye kuri mu diaspora naho umusama bafite ikigoyo yaguha ibyo birabaho nigira uwo ntariwe mpenda umuntu nzisanzwe nzi ko bafite amafaranga iwabo ndayamusabe ayame duhindura ubuzima ibaze muvondo yafashe ako naje ntuzonye bagiye kumba ndi hariya ku wenzo kwibuka nugira ikibazo ndazi tuzoyafata kubera gumbore nangize ntuzo zinoshawe ziterura ngo naco ibyo uzocubiheba ndazi ubuzima bwawe buhindutse kuko niyo yoba ari umugore ari ku mugabo sibyo ndakumva aramwiba akamuteguza neza akamara byose ibyo bakoze abyihera uwo muntu azi ngo ni mu diaspora agira mwitwarira n'ibyacamo rero nkamurongo kumbe akemera ibintu byose bizabihindutse ko ndabona hano rugo sinorugumamo kabisa aho wosanga abantu uciye unagura umudugu ugasanga urawumpandage mu muhanda ndatangiye ndageze we gusa nta ngorane we ntitwakuranye mu akarere neze we amavugo yagese n'ayandi bana je kabisa ndabyibuka tujye ntebo handi muri cya munsi ya cya giti kipera we sinzokwibagirwa kabisa kandi rero kubikora vuba ndaje ndayigurisha Paul sibya dogiteri use wera naje gute none na shana byunzi nanje nabyumva ni Derek nyene nazarira nyene kurira burambwe ngo ndamubwira inama zina bagenda bagenze zishobora urabona mu bantu uko muri batatu umuntu no amahirwe ni Derek kuko wewe ndashikiwe n'umukobwa nyirubwite we wanashatse bona kwicikira bakigira bakishingira kabiri abavyeyi nabo bafite ijambo ku bana babo ujya nashigikiwe n'abavyeyi imitungo abavyeyi bazarishira imbere bakareba ingo bagiye gushingiranamwo ndumva umuntu ushigikiye na se wiwe nicyo kibazo nyene Derek ashigikiwe n'umukobwa birumbi ahubwo wewe muri bose ni utarimo mana
visited ikamwita numve. Hello tita, bimeze gute se? Amakuru ya natwe turashima. Ego ndi mu rugo nta kibazo, ndi mu rugo nta kibazo, aka kanya cyane ya niho ndi. Oya narande byanjye wishe kandi nanda bifise ikintu cy'ingenzi ni wewe. Ego karibu urisanga nta kibazo. Oya haho yanagira ikibazo nta kimwe. Ego karibu. Sindiko ndabyumva, sindavyumvisha. Habaye teta wagiratse mu rugo konsula atanteguje antunguye. Habaye ikigabaje. Oya reka ngeza ndabibonaje. Ndanezerewe cyane bijya mujye kukubwira sinzi ko uri bubyakire dream. Imitungo yo nakunda kurikirana inyongeye kuvuga nyinisha kurwagira sinzi ko uri bubyakire kuno rubyiro uyimpageho cyane uyima nkande se byagenze gute Joyce namenye ubwo ikintu kimwe urugo rwiza deje sibyo kuba mwiza se bisigura yuko umpa imitungo yawe Joyce reka mubwiza ko sibyo Jena ukunze kandi reko gukunda kwanjye ndiko gutuma uvuze sijyane gahoro sibyo kuba ukunda byonyine nibyo byo gutonga imitungo nyese ofisi wacu. Ako Frank uri bagiwe yuko nkunda Derry Joyce sibyo kamubwiza ukuri sibyo kuba mukunda na Derry deka kandi inshuti yanjye ibyo byibagiye sibyo ngireye byibagiye banze mve ibyo ndi kukubwira je bwanje sibyo Derek afite iki Jingi kugwa imitungo yacu yose naigushira afite urukundo Joyce basi mfukame kugira ngo byimve Joyce ufukamira ndima Joyce sibyo please kuba ukundana n'inshuti yanjye sibyo gira kije bimbye mu kakanya banzure ku ruhande rwanjye sibyo je Derek ni hari impamvu zotuma nyinshi zituma je dukundana Jefferson imitungo sibyo iwacu barakiza ameze neza nta nakimwe tutogwa tugi wacu sibyo ariko kugenda na Derek nakabwa naki ni mbwebwe sibyo ari mayero nga umva uvuze ngo umva Jesse umva gumuka ure takura Urasamara bigeze ngaje na kadodore. Ola icara hajya karibu. Ntunguye semeze gutemana. Ntabwo mutunguye ntabwo narenje ngana. Boye buhakiye nariko ndatembera. Birumvikana kwe. Hamarira amakuru y'imisi. Imeza. Yego. Rero zishasha mu kariti. Karitiye ni sawa. Dress zawe zushitse zarahetse. Ya. Shana rabikemuye gusa muri no bisingiye kuburamo gato ngiye kuzandirirwa nyene muri jadire nakubwiye. Byarakunze nta kibazo ubu ni sawa. Byo bagutumye byaragenze neza muri make. Bidise mane kundi ntatenguha. Sister wawe. Sister wanjye ameze neza. Eka no ndamusize mu rugo. Sha burya rero naho biruko uje ntungu utanteguje harakande bunari mfise nagira mbanze simbire ko gatoya
sawa ntacyo we niba ngombwa turasubira nanjye niko ndaduga nk'iyo ko ndaduga ruguru iwanyu gatoya nari nasi kwakina kwa mukije oya turabonana nandi ndazinza guteba ndaca nkoresha umwanya nyaruka okay turasubira rero yawe nta kibazo sindanagwerekeje bose ndanagwerekeje nyamanza nitegura neza kugira ace ebana ndakajaka God. Kiba bigiye kunkomera sinabona gukota nayo kwabwa ibyo Prosper yambwiye cyangwa nose ndiko ibyo ari yereko ndi kukwereka muri jewe kubyo ndimo ndi ari busaza oya kandi ibintu bishaka kuyimpona none kanze nkwereke Derek ndikuvuga ngo muri batonanye mvane kwa Derek ndaje Derek none nkwereke Derek ndaje duhigane cyangwa byakunda ndamwicira giye ubwanjye sanzuri seri nari nzi ngurambesha cyane kabisa njye nagombesha pe sinumva ko kimagaruka mbwira ngikirize mu rugo kumusura nanje kujijingana sinari ndavyize neza kuri buze mu rugo aruhaza shawapi ntabwo nari mpazi ni bro wanje yahandangiye gusa nishishije kugira atabimenye birumvikana kweri reka ndamuterestiri rero musaza wawe burya avuye aha sinzi nawe ko ufata kugira ngo nzanire nanjye mpaye ko nta kibazo pe okay kamuzanire azi sasa ndishimye sinzi impamvu nishimye gusa impamvu ndakeka ari inyene iyihe kubera iki utayizi impamvu niyo nyene ndakeka ko baje kumusura okay ni byiza pe Allô? Oui, alors? Ah, ni bon. Oui, nayibonye message kuri WhatsApp. Niyo mpamvu nariko ndaza nta mwanya uza guhera nashitse. Oya ndindira nagira ndi hano uja. 7 minutes yonyine. Bien sûr ndaza kuba nageze. Ah, ok, merci. gusa mpesheje iyo basimbwira iyo solution sinifite amatsiko oya ntugire ikibazo ndayigutera kuri story nta kibazo ntiwapfe wibaza ngo ibintu birenze ni kubera waruvuze ngo bro wawe ngo hakurangiye cyane yuka ko n'ubu nyine bijya usanze nta n'iminota ningahe iciyemo nawe havuye ubwo ntebe yakumise tuvugana kuri phone ko bwirutse ibyo none nibagije sinzi ntabwo yanyumvishe kugira ku telefone
ntabwo sinzi ukuntu byagenze kugira aze aho ubundi se kiretse ko yaba yanahaje agaca agenda ahagusanze hari ikibazo byaba biteye sha uriya ndamwizeye kabisa iyo mubona amutera inkuru gusa arakaza sha ndazi ikibazo cyahava na kimwe naho cyakuza mubwiza ukuri oya igihe cya nyacyo kizoja cyo kwimubwira nta kibazo none ukomeje kumubeshyaho akakwifatira wumva byaba ikibazo kirenze si kano kanya kuca umuntu amubwira biragoye nk'uci ubimutaho ukabimubwira ngo bimeze gutya na gutya biragoye gusa umuntu azohiga umwanya wawe nawe umuntu akuze nawe hama umuntu yamubwira nta kibazo teta ubu tuvugana ndumva umutima wanje ubwihane aka kanya umva amagambo ambanye make ubundi mvuga amajambo menshi mu buzima busanzwe ari akanya ndabuze ikintu mvuga gusa warakoze kuza mu buzima bwanjye nicyo kintu nakubwiye teta warakoze ndagusaba akantu basi teta mbabarira ndagusabye umutima wanjye n'ubu utari gukora neza ntutera neza kano kanya uri seriye ntabwo uri gutera neza siri ufite ikihe kibazo haguruka umpobere please ndagusabye ninguhobera niho uri butere neza ya okay nta kibazo teta ndipfuza ko umwana agufashe gutya ubuzima bwanjye bwose sinipfuza kukurekura n'umunsi umwe ntabwo ufise gutya nta munsi n'umwe umutima wanjye uzigera utera neza kandi biriko ndavuga wumve ko biva ku mutima I love you too. warakoze kuza mu buzima bwanjye kandi n'aka kanya wakoze n'aka kanya no kuba waje kundeba nabwo wakoze Bakoze cyane gushimira nanjye uba agaciro mu buzima bwanjye kuba twaramenyanye byatumye numva nishimye muri njyewe urabizi neza yuko nari nabashije kugara gusa umenye ko ndagukunda nifuza ko wahora wishimye sinifuza ko ubona ubabaye ndagukunda cyane